Eji said the two money no afen nnuane na ekudo ene schools awodo a wono ba no wo mo aye no afen na sentimentum so afọ yera obrempon franka mo akohene ye wo se nana amama ground enso eka ho ana afe kajetia makola wono mo ai senior comedy a wo mu yin jomtani judge a wote adwamu wono so eka ho ana wo mu nyina ebekwa aprobo na afe wo mo do wo mani akofa nnuane no so no maka biahwe no ma woni ekonti yento so na ye ni wo machi na ye se de besi akọ abra o mo kọ kanuane no ahwe na afei no ya hu se de obi abo no modern esi fi
Abusha for said the card to Monimino, and then Sababa Paneco, so Ashantifest, Nano, a Yama Bebre, Bibia, a Mamre, and Yamani. Sorry, Puniswa, and Yani Bebre, and I may say, one master say, I was so and ye Assempetra, and Tino, a Basia who may be a Jenny, school crow, and a fair, and a crow my yeno, Yano Mudi, the home command, a fay, ye caught ye nim a wono. May shall send a friend Fred and decay. Maybe I school Benny, what Arma. St. Louis Senior High. Way a Diana Bear. Pacho way a catch ayachi. I can say catfish. Ayachi. Pacho catfish near yen where you school. And yet you who say who he answer what got to Wabont and what Briar yen where you school. It's your friend no beer and ye deba has say, ye barber tre, senia, ye catfish no ye chino, any idea. Oh, not just a winnow a St. Louis. School moi na moye mwei. Ya na ye who red school why e wo kama ya na ye e wo ko bi e from stem omoa no moye nsiesi omo kama de biara. Wow eti abusua de di kan no na ye de etosu eno so ye aduane be ya pacho we ye pewa sorry pacho we ye pewa no pacho ya na kodo miensa ye wo pewa jollof and send ye who no wahaya ye wo pewa so is right. I know what to say and one more and your pay one to turmeric. I did turmeric and so also in sodium kaka ama any assistant ama ye. Na ye yellow no. The pacha no okay. Then we know the organizations for that. The pacha way ye pay pacha and I your beans so one chain beans kokon so one chain kama pacha and I went to spring grow. Spring grow na ya twitwa no ama na ye fefe sei and I went to kosua pacha and I went so Jenny pacha where spring onion spring onion. Okay. And the men who say ba ko bi so egu abotoyua no ma haba board Abraham bai and mode achiche ho ne ade eno so aduane be ya pacha and your friend Edibi yan kan tete ne ye nananom aduane we ya no mundi di ya chichichi jollof ni ye we ya na omudi ni de bia enti Edibi no ye de palm soup abankwan and ye de corn flour and ye de fry and ye stir ba Edibi no ene apapensa esekaka ba apapensa de ne se apapensa de ne ye kawo jaso ba Edibi no ye nkawo ejaso ye de eja no tutuo ene enoa eno nti eja no tutuo ne ye de noa Edibi no but apapensa no ye kawo jaso nti ene apapensa esekaka se de osika se catfish mo na mo ye no hoyi pen no beans no ene aburo na mo de ye Edibi ne pewa no eno so eye mo na mudua mo ade wo St. Louis wana pacho dabi eno de nye ya na eje ene ye koto firi abonten ba oba St. Louis enyoma bebra no de ya ye wo obenya spring onion wo ho obenya mopo wo ho obenya ntoso wo ho obenya mango pen yi cramp ye yembu ho bebre wo ho no tie no de St. Louis Senior High de enye enyoma bebre because you say sika ho ya den ntenye bibia na benya sika o de wakoto wa abonten te kakra na ye yen wo ho no na na de ye aduane ama ye di obenya anka akra anka nso wo ho anka kokko anka fita bibia bi wo ho no okay bajo na wudi ndi se ye bo a charity enti mukui mu ye kuo bi am school mu ono ma na access pacho ye home accounts for okay nti home accounts for enie ya ye no aduane ene ye hwen so se aduane no so ye di wo school ho so no e wo nutritional value ye ka nutritional value ye ade e wo aduane ni ma ebeboa ye ama ye nyine ebeboa ye ama ye sua ade ebeboa ye se ye di ye nya ya bia e wo ye mu for they say ya ria baba nti ye hwe se aduane na ye di e hote ya di dodo biara eni aduane na ye di Appiah for St. Louis Senior High School. Minuanom man ketwa ene no ma bedi nkomoi. Let's operation feed yourself no. Omo ma sha se dada. So we mpate ya omo so omo ho a ena omo ye no nti ye be free ha na yakọ other secondary schools na omo ka na yakọ ready omo nso omo ye e wo ho no mo. Appiah babia yaduru asuafo na nkasa. Kuma say Anglican Senior High School Kass disciples. No size. Disciples. No size. Omo so na adui na ye hu omo prono no so nso a ene ma omo nso aye wo so no akono ne ade na ye misa wo omo mom no omo anto omo num tuo no omo nkire enuane a omo ye nipa che hwan na me ne be kasa
When you have Ampache Frozen. Pacha from Edu Emmanuel Serwa. Edu Emmanuel, a disciple, so where course me. Pacha me a home econ student. It's where Becca say home econ student, Mona Mochen Yawai. Never try. Now, many of them also come on. Never try. Oh, okay. And then my way. Patronia would draw more hasi, a local dishes. Yada buy a tree, my man. Indiania and an animal defeated to know. And where be an aya hasi. Adriani way out one, I can't share. Yada body and a year. When see or go, and don't see a man can yet so. Up in an area, I must die or go. When see a in touch together with in Katse, and also touch another a brona year. And put on and so, yeah, the ripe plantain, and I am put on you away. Wow, nice. We a look at the Sadia Wakano, Yania Santi, Mamma, Camemo Ghanaian, and Mayanwa Hasi. Now, I didn't know when I would choose some way. Oh, so I noticed someone can say about food exhibition, and so it's food exhibition, and so. I say I'm no baby na bande. I say local dishes. I'm on better see. I'm on car. I'm to some ramen. Ni ana no muti. Ade mo mo one day. Inu na bia the enka. O ma ya food additive bia enka. Ya local ni o mana. Ya dua wa ya sentiment ni ma na ya de ye. Okay. Disciples. No sign. Disciples. No sign. Yeah, but yeah, disciples for and I know my bedding come. I mean, I my brand. Yeah, so can home economics for no. Then miss an assemble ako pe na yemfa enko honomo. Bejina ma me nia. Eti say. Na didn't say. From a Meshach Junior. Ade na home econs na here wadwe so be. Oh, to me need me home econs but me wa drink akere meet match for home econs. Home econs here course bia say wo ye no SHS a eboa in case you be uwie go SS now. It's me bom Nyansa n'adwuma tinse uwie school na wonya adwuma nya. Ene betima aboa mo etima Nyansa n'adwuma Abraham wo forms ne embaye. Ene so tumi boa say bia wo tonton onuamo those kind of food staffs na etimi boa mo nya sika kakra etimi etwetwa hom ekosi say resource na beba say bia you are ready to go to school. Na Yakobi atoda ya na efiri say home economics man kwa course ene omo ye nti ye bema na akofrem atoda kra school say the ebesi ayi odin ene ade who face this challenges bi. Oh Debbie the home econs em found say oba nkwa na ye say home econs. Home econs ne course bia eba ma ye nyina bema oba obi betima ye sa course ni bi. Mbema no politician mebua in case say bia wo ware na say bia wo yere eni around a wo bema no timi tu hu si wo eye aduane ma wo mba e mo yere mudi ha nti wo ma constant nye course a eye say bia ye ma emba nko a eye ma both boys and girls ni na. Okay, nti nyane we ye jama wa utimi ye. Oh, metimi aye aduane bia wo ha bia metimi aye so far say me nye home econs mo de but metimi aye e fa e free ntiti ya ma me yere titi mo fi nti metimi aye. Okay, abusia nice no disciples for Kumasi Anglican Senior High School one so epono so ene aba omu nuane omaye ene omu adi ho enkoma ye nuaba ma ba ko a wono so eka ho ye ne di nkomo ebisa na semba ako mienu tie mfi disciples so na ye nko disciples disciples indeed yaba ye to so na ye de amamo na orapuni a ya bedru ya eno so nuane bebre na ewo so mempese metuma mpamirika na makwa akobu minam womo eye na ankasa wa ha tie ne womo bedi nkomo na afi no ye bisa womo ede na womo ayi kwan be na womo fa so ye na age womo kire mu ede ama ye tia wa ho no mo bepacho ye mama kwa baba Nyansapo so yeja bepacho na wodin di say bepacho medin de Esther Opoku Esopoku muku ye ku be ya bepacho ye free so I'm a technical institute. Okay. School. Okay, so I'm a technical institute. Okay. Na edena ne mo maye no wa hai. Bepacho yaye kokoto. Ena yaye kontomre abomu. Ena yaye apema mpesie. Ena yaye de gari ya so aye biscuits. Wow. Ena yaye turkey berry drinking so. Kwensu sa ena yaye drink. Kwensu ya. Kwensu sa ye de ye abenkwan de ye nkwan de ye enuane ahodo bebre e we yemfie mu no. Eno na ye de aye drink ene de cameraman ye nyina we no so no wanche mu kakra mu de kwansu sa na sa na musidi ye no be pa cho kwansu sa wa no ye tete bubu ne tini free so kama ye wo hro ho e de si ja so be 5 minutes
ye no an kakra be 5 minutes and then ye so ne hu nsuo nyina to go ye ne ye blend ye de ye natural spices ya eye hwentia esuruwisa efomwisa akakaduro ene pepper ena moko kakra ene ye de fry ye na ye blending ni nyina ene ye bo modern ya eso ne ye broni fra bibi syrup ene ye no so no ye de bi ye den e ka ho afei wo hwa eni a unse eni nadane aye fufuo kakra no eno no eye condensed milk ananse eni daily product bia eye me fan say milk no utimi de eka ho na ena ema eni no eye sa ena ya frɛ no ya to ne din turkey berry drink ananse kwansusa drink ampa we ade eni ebenya fi awon no be ne me pa cha won de bebre kwa titiri wo bi a olaki moja pa wako hospital na doctor say bi a ohu moja asane ade a e be recommend turkey berry drink ama o say wota eye no mo a e be boa wapomoden ama moja bi a wo hwehwe no onsa aka okay abuja na yese no na fe na asantemantam so afọ yewura franka mo akoyi no nyamfo obre mpon papa bi wadu asoya no a waba enti enkoma ebedi ye no na yese Swami Technical Institute wo mo so anuane a wo ma aye no wa hanom no empanfo nam so a won mo ehwe sanse akoya agokansi a ekire no abasobode ebebe mo ha eto wa ha apem ampesie eni kobi ni kontomre stew na afi turkey berries ya drink na garankasa yede aye te se we mo friends gare biscuit eno so wo mo aye no ha no eti yen free han mai na yen ko ba bi foforo na yen ko nkoto aso emfa emamu From Crano, AK Wiggy, Yataso, Aja Pass, Omo Twasupio, Aya Kumaka. Odihobio, Aya Kadia, Omo Twasupio, Aya Daso Technical. Omo Dihobio, Kass. Omo Twaso, Swami Technical. They are about last 3 or top 3. The third position goes to Methodist Technical Institute. The second position goes to Saint Monica's. And Omudi Kunim, and the first position goes to Saint Louis Senior High School. Thank you very much. Rapreko enim sabe odwampopo biesi kronimu a wase wadoresa. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sayin. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam. The family ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.